nabere alibosio ayo amo naenda mange inchi wokomanya senchira yobwekirano litukeri kurwaso umuntu bwimanyererio igakoro kwa Joshua Auta ereterane inchi nkoro kwa Vincent Onyancha. Na nigo toko ya chaka kurwase county ya Kisii oyo koligie kuro kyobo MCA kurwase wodi ya Bombaba egotoka ase bunge ya Bumachoge Borabu Thomas Okari oyo betekago saga no asenka yaye n'abantu amanyiri ose batamanyiri nigo bono abakagosiria obugima bwaye omurikeito brand sagnisena no roboti rwasenchira yobwekirano. Obotuko bogokera rero ase wodi ya Bombaba Borabu imeye bunge ya Bumachoge Borabu ase county ya Kisii nigo omoichano bwate amateyemo abo asomobe bwasaganete oyole kolige kerogo kyobo MCA ase wodi yugwetera ekyama kya Orange Democratic Movement ODM ase Rieta Thomas Okari ontweka oyo abange bamanyite buna esandona atigeretwe chingoma chintindi kegima abo asaminyoge chigogweika ase nyagitari ya oasisa somo chobo songo korende osiro bogima bwaye emambi ya lero butuko bwa lero to balipote tingumo e candidate yete kuri chikura Bombaba Borabu board okoro kusandona Thomas Okari obori chikura 2017 ando ngobori etikiti around ye gatara la minister esaba tukaigo bera takiri butuko ne bibago o bibago bya muitire no ari nyomba tukatumana akarente nyagitari oasis breeding kanyara ya Kirigoro abanyagitari batangaso sirire Amayia Chinsa Isato cyabona mugasho sandono itiro enda iterun siasa igongo genda nomination sandono kwete ole inse taraeniwa nichikoro beria abantu bali boje bora tingokora gende. As an aspirant, I feel my life is in danger. Korengana n'abakwani abange anene mono abana siasa baikera nase nyagitari eyo nigo bagikerega korekyo na gusaba ebyombe byonsi byoborende nabo gobotuki gutuka aso bwango elikomanyo yo koletege korekyo elimo kirigwe gatambekero egetindi korengana nelichiko ene onyama onyo okobuli wasanda na chikura na kukwamwira enegento sane serikali yebwenete investigate ande totagete kobuli all the security agencies che sub county ya Bumachoge Borabu waenda ko investigate ya manganaya igeko geranchira te yo muntu okuligi chikura e candidate ya strong and e candidate ya ODM ara itwe nyomba mwaye onye no muntu itere tupara kangana twarugete ngambi baba binde byarenge gweta lakini no muntu abantu bachirire baka nyombe saraire. And I wish to request the government of the day led by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta to beef up security in this region. Aya onse nigo achire chinga kia kyama kia ODM kiariganiro bochoryo bokebwe kyame kigose party nominations chitalikisano na ibere chomo tienyo yaiga abu asabara ya ubasabire serikali kubabekera abarwaniriri bebirugo byonsi oborendi anene mono chinga kia chiga chia siasa Candidate gosira enga kia prepared go chikokora nomination ekitali agento kere kia rais sana una antwe abantu bakuriye chikura na indaba gambi abandi turaba MCA abandi turaba members of parliament tuwaboire sana engakie toko genda chikura onye serikali tego twa security saine igobono na intura utoko bwatyo my brothers andona uralire buna Ndizi TV nigo twatomire engora ya bene go chiase ya mate ya Thomas eritarian Brian Sagini Isena Biyamono omurikeito brand Sagini Isena asorobotirwa senchira yoboikirano bono gotiganere brand Sagini Isena nigo tokomerana nere Ndemo Steven oyo gotumanyi buna abwatani bodi ya mkorwase county ya Kisii nigo bagandio bocholi boime gose nominations gotakorwa salikisana ibiru mutinyoiga kubwatekana yogo siria koyo mobo roboti rwa senchira yoboikirano amba tukomake igomege bodi obocholi ya ODM kurauna Catherine Muma gusikimotu obocholi obokebwa nominations ime county ya Nakuru kubwatekana no kongusana nseme yo gati ya bali bakoligie birogo gwetera ODM ime ya Kisii nigo basabira bocholi obosuki gumotu ime ya Kisii kwana naliba gaso koigwana no kweroberi buya kwa barwaniriri abu chikura chirara misi after 3 days kurubona tororo kibu mwongozo tumanyanga system kiego chikutumika otherwise ingonye bari gotigaba na bachora ina democratic way ODM ndiri konyora na inde birogo in Kisii
na inde na ithundo tagete gusaba epati ya ODM iratinini kisaicieke ikiagera ntoko genda nomination omuntu ito gakwete bono nkurira tore one of us is dead. We are not able to go to elections. They managed to cancel nominations for Nakuru. We are equally requesting them. Even these nominations for Kisii County, there is no hurry in it. There is no pressure. Why should she succumb to pressure from candidates who already have direct tickets, who are going to vie for governor candidates? Chinga kie chiombagenda gwa kiriko ko Janet Ongera kwegwe tikiti yokurwanira obo women rep wetere kiame kio. We recently saw that the party leader decided to give a direct nomination to our county women rep, Madam Janet Ongera. What is this business that the NEB chair, Madam Muma, is insisting that she has to be subjected to nomination? Right. And the opinion polls in ODM shows that she is leading. Oyo waire ticket direct umo ga Raila Amolo Odinga na rochi kikiagereta kamwa royal to the party. Nigo basabire Catherine Muma kweneki opinion polls imechinsemo au ngoko ruchira sobo asioku eligo isane kiabarwaniriri bonsi. The party spent money in conducting opinion polls. Where are these opinion polls? So hiring one pollster to conduct this exercise and say, where is Omwando? Is Omwando last? I am. Let's have a party conducting opinion poll by a credible institution, and then we can sit rested that so and so is wonderfully popular, so we back that person. Then everyone going to air saying I'm the best, so and so is the last. Emia ye momeronge vere na tauna vere na rama tukatigire goika sobo chorio bonene asebono abarai obagante usabuna obole ndi bonyare gotinyi guimya ense ya Kenya na omorembe bonyare korandigu kwene kibuno obochori ngo korubora senchira yobotwereru kuripotere taseni kia Ndizi TV kurwa iga sensemo ya Sports Club Letaliane Ndemo Steven Mbiamuno umurikito Ndemo Steven hasorobochirwa senchira yoboikira nubono gotigara boigo samangana arengete na siasa turigiriye ase ward yariane gotoka ime ya bonchari me county ya Kisii oyokuriye karugo kyobo MCA kurwa senseme yo Joseph Ondiga nigobono aburi abantu kwendera kumubwatsia Ondiga boigo oyorumu ya chingero igatebiriganga yaye no gochikubikirania mange abamenyi benseme yo yariana unomurikito mirdedi mumanyi agotomanya Abamenyi be ward yariana ime ya bonchari nigo batebire buna tibaligo chiago chora abarai asiyo kubwatia ebyama maminja ye chinchera ababeire bagokora emyaka ya etire bagokwana asege karogyo komusira Joseph Ondika asensemo ya sunika ime ya bonchari nigo abamenyi abo balire eira uchiago takora amamocho yogo chora abarai bagogora abakichikura ase okobasera Esiria na wodi tuanyori mechande menge mechando number 1 abara itwa chorete ba failed on the ground eye koro kinga ndiriguna bari wakachikura okoba yake okoba yechiwesa igotoka teba igaria na wodi mwancha moguru round ye no murai boni gatoko chikoteneni akoroku umurai Joseph Mboya Ondika ari gwanja bangina bonse bibaliana abasai bonse bibaliana mubwatisi omusio yokoro kuchose gondika elinde lyatoletere bintu korwe county torojenga nonye ne bintu ebimente tamagoli ndobwati moteteshi to egaliana oraje gotokonya Ondika abenero murayitu egekugera ebintu akolire naina sebyumba ngororanga nabakunyara Nigo bano batebire buna nigo barache kumusira Joseph Ondika uyore omubugi bwe chingero ase obochori bole mutwe narorira mange asegetira se obosabiki ase ngijo konya batari kwenyara namono no gosomia abana school igona isa ine koba mwemzi ase ward yenu mwale wanja bantu bali ana mwensi mubwatisi elina bakonya ekyana ntwarore mirima ko baga okora ase go bono ntwe etwarore nga Joseph Ondika natokonya ase ege pinge ki round yeye emyaka 5 torore chenchi arosi chenchi nene egira agere noni ntutonyore chinguru chogosomia abana baito Ansensemo yae omunyangero yo Joseph Ondika nigo alire eira gochia kwene kya amonchoreri yoborai nabakoreri
gochia ase abamenyi abo ase aboririe serikali kogayana omochando bwa magori y'ebinto byeng'encho ayo airire amagima y'aba Kenya gokonga mono aldire mechandira siriana ward obora itwanyoro kuruma gaiga abantu baito bachandikire chiparanto bwati abantu baito bakorire estima chisoka bangire bachandikete ebintu bingi basarikira siriana ward igo obora yobongori gibwariana ward nigo ndagete tobekana abantu baitamo kuna ngenda tobeka abantu baitamo asekere kenyoro ase ward itengima na goteba ninga nkitotegere kubwaterana na gokora ekiagara ningo ngangete ebintu tokubwaterana kiagara ngitingo na kwanje beka gingo reporter ya egetaseni kya Ndizi TV eretaliane Mildred Momanyi Biamono omurikito Mildred Momanyi asorobotirwa senchira ijobo ikirano bono gotigana na yo turigereria ngamangana yechisemi na boigo nobole momoro kiwoyo mokuru se county ya Nyamira se kakyo mwaka yo mobono maiga yo konyoro mu basokano na kubuneka igetekia kyo mugongo igo yamaberera ko ngumono ikogendera na masoma ye maiga yo kora matemwa ya Amayia Chinsa Isato gose KCPE omurikito kuru se county ya Nyamira igatwaliganira robotiro kubwatia Job Mangi Jabano ndesiko gaiga Narita tu mwaje ne koroteka munguni ngi korto weekend ngai kwenga yu mwana ndo korte koroteka mu agande yakoro mwana nyoro musiko na ali asara kora kagwosi oiru Nyamira nyuma yokonyora omubasukano omubebwe pigipigi omwakorio etete oyo obunete egete kyomogongo omwana Geoffrey Ogeto tabete okogenderera nechisemi mwana oyo ne gaka standi tu mwakori 2021 mutinyo ningo gatatu Etaro ya itonja itoikia ase kenyoro keibarage gotoka account ya Nyamira ase tuumirana nenka eyoge chandegete ngina okoro kwa Dorika Ogeto na toerera bunanyorete omubasukano oyo mutinyo sapa umwakoria wano mwana oyo kasi ni umuronda kati gosibye pipi yorora kama tebinge pipi yendekera nyomba ndetesi oya kamukani ya tino kwa pipi enare tesi pipi yokora nja seriketa kama tebi chira kintu base gochira Bali umwana uri yakwira na yiga na liye pikipeji yakora emurusete kamuruta kuchibosio akamumya umutwe alabwe kamuruma yakamuna bakwana bakwana ntuntu wa ngoro rende nanja mugurito mogongo egete kyo mogongo na kigego sira obogima bw'omonto ekero aboro kigubande babete bakogenderera n'ekisukuru kye secondary eretanya konyara koimuka korwa anyora omubasukano yo wana mwana utayikukaransa tari gonjoka kereka masali no hakwebekera enka eyo yacharire chinyagitari ao na gutumeka enibo enyinge elinde gokonya omwana oyo asamarieta rispakeru Ogeto twatemire korwanira omwana oyo mitorwarete twanirie echa yonsi koru mugondo omwana ontu konya Nyamira tumubegete asa motuka matambe ono nabwata motake na rabana nyukumusibia Tachiti konya boko yani bogweni buri igoro mono rinde bomukonyanga bona nyoro bogweni buri garagere muchando riwo mogongo ruororo nonya bokonyi kurwa saba na siasa mboyo ande bora bakwana kwanire lakini itira rundi kwensi otokonya omwana oyu nasaba bokonyi kuru ase onde bwensi elinda nyale kogenderera na masomo aye tanguru kuchofre Ogeto njengo wani kwana ngolinga para ya baregeti na bago chuko baga neti oborai bago konya mbengo anda senye gitali anjingirane ka mbengo babya endera na masomo Oyoraga ni gongonya ese namba yesimye ko eyo Maria tanduri kanya boko Ogeto na namba yesimye 07 kabere 8 86 96 namba yesimye 07 8 86 96 Ukona kukogani ko mwana oyo elinde anyore obokonyi achikogendereria egangaya yo kuchikoba engineer wechinyomba kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Biyamono omurikito Job Maangi kurwa se county ya Nyamira kurigereria asensemende boigoto so asorogongoro itoro gusiana nemeye county ya Kisii okuborwa kwa maguta anene petroli ya chinsemu niko kogendretse koene kigwa imeye county ya Kisii baguta yuboigoni gabolete kerekeria abana boda gusaba rundi chipigipigi naboigo bali bechigali asensemo yobosombi bwa para bagendrete gochandekali tugo chia serinde nigo bono barokane kwe murunganiryo kuboro kwa mabuta naboigo chinsemo jiri chibwatamba
mabuta somo chobosongo nigo barokane konde mabuta yu asili gurigoro egento kegenrete kole mario bosombi bwa para egento kirire boy goli go se fair komenta kyandege komi asoko baroko mabuta yu nigo chinga kiche wana boda boda barokane konyara konyoromo chando monne mono ase county ya Kisii na kugania serikali kumukige tambokero elikone kuna mabutango tokale asenchira yokoro byobosombi. Hakuna. Sasa nikaamua waje niende nyumbani juu bibi alinipigia simu. Ukuji? Namwambia sasa waje nikuje. Nimeamkia saa 10. Nimetembea Nyakoe, nimekuja town. Hapa ndio hakuna mafuta. Sasa najiuliza, serikali inatuambia kwamba kuna mafuta, Kenya Pipeline they have enough. Sasa tunauliza, jamani, kama serikali inatuambia kuna mafuta, tunafika hapa kwa station hakuna mafuta. Saa hii pikipiki yangu imekwama. Watoto wanataka chakula. Bibi anahitaji chakula. Sasa hata mimi peke yangu nitalipa hata aje pikipiki. Tafadhali serikali. Wengine tumebeba loan, tunashindwa tutalipa namna gani? Wengine tuko na chama. Taisi tumetembea huko Nyakoe, tumetembea Suneka, hakuna mafuta. Na sasa saa hizi wakaji wa Kisii tumeteseka sana na hatuna mafuta kabisa. Serikali tunaomba utusaidie, tangu usiku hatujapata mafuta. No inyore boigo ayuoni gagendre togocha maiga yomurai wenso muskuru Kenyatta kobeke se yogo chikomenta chibesa anene asogo chigoke rigori ria mabuta no kwegena buna maiga yomurai wense kobeke se ritukuria rero rigori ria mabuta ndichigokea bwangoiga gotigana nayo umunyakero bwe kyamaga ODM John Mbadi nigarokane bono komochekia ndege ikomi obosagani bwa kolekanete ase county ya Wazinigisho maiga yomure bwe kyamaga ODM rero dinga koiro musangirikano asensemeyo Mbadi nigateberu na abasa bali abanyareto gutumeka sokoleto obosagani asensemeyo nigokonyora banyora maigirio na kibago chigokoro obosagani obo Mbadi nigamochirege kole kina gotake getambukiro no botukiwe megokorwa elikumanya ngoyo nyaratega obosagani osonyaratega kuba maigerio enchira yogo chigokora obosagani asensemeyo ya Wazinigisho. If you watch the video clips of the attack on our presidential candidate, Right Honorable Raila Amolo Odinga, you could easily see the kind of coordination. You could easily see the kind of skills that the youth had in terms of even retreating when the police were firing in the air. And that is a clear indication that these youth have been trained, have been given some basic security drills and training, and that they have paramilitary. Na women rep bwe county ya Muraga Sabina Shege ni gobono arokane komocheke mbekeli kyobo choli ne chimbe IBC ekiabirege kumubwati asobe monoko bwate karane chinkwa na habeteka okwana umaga ekerekanete osaikanete asomo sangirikano yomo niko Sabina Shege anyarega koboli bonsi bali babere bakomocheria maiga yokobe kwense motaba sekonda chikambeni chinde chionse asowe yakere koko ni gono ina wanyarega koboli ya habara ibonsi kwene kibuna ya karibara ekokobara bwabanyene asokwerigeria chikura nigo ya gocha maiga yeke gambero gotugutrare kinakia mubwateren Sabina Shege maiga yechinkwana beteka okwana nigo bono chinga kicha bina atebire kagotebuna igago chikoendera kumwakereko komurebwe kyamagia odihemrera murodinga asobo chorio bonebole bosio bunumure yoga tano bwense ya Kenya kwa sababu isipokuwa ni ile handshake alileta wakashikana na ndugu yake Uhuru Muigai Kenyatta hatungefanya maendeleo. Sawa sawa. Ya pili nataka kumhakikishia kwamba mimi mwenyewe na familia yangu na marafiki wangu hatujawahi mpigia kura. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 kura yangu, marafiki wangu na watu wote wa mlima itaenda kwa Raila. Kama hata yenu itaenda hapo mnionyesha kwa mkono mzuri. Ya pili mimi nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu leo mnajua watu wa ABC walikuwa wamenikimbiza sana. Saa zile nilisema baba ni people's project na tukaambia watu wafanye registration ili wahakikishe kwamba baba atakuwa State House. Wakaanza kisirani. Leo koti imeamua waachane na mimi, wachunge kura, tumshukuru Mungu zaidi. Kwa hivyo ABC nataka kuwaomba wa concentrate na kupanga tuwe na free and fair process ya elections. Na tuchunge kura. Nyinyi mtaamuka kuchunga kura ya baba? Mtaamuka kuchunga kura ya baba? Mtampigia kura zaidi? Hebu tuone kwa mikono. Ndio wale wanazunguka Kenya
wakisema wao ndio walitafutia Uhuru Muigai Kenyatta kura. Hata sisi tulimpigia kura. Kwani wao walikuwa na kura ngapi ndio waseme wao ndio walimtafutia? Kazi yao ni kuzunguka na mawe. Na sasa sisi tunasema shetani yashi. Sisi tunataka amani katika nchi ya Kenya. Na boigo obomo bwa Kenya Kwanza bakora wano mukonyo murewense William Ruto nigo bakwanere engana yokoboroka mabuta asense ya Kenya. Ruto nigo chinga keche aganirie wizare teneta sense mo ya mabuta wesokia na gukwanere enganeyo aniga gocha maiga yerigoririe bintu akorokana gokina korengana Ruto nigateberubuna no enerigoririe gase nigoria rokane komenta mono egenta teberubuna kebwenete koligerigwa asobwango nigo chinga keche nyara koboria bakenya bonsi kumubwatesia aseganga yayo koligie kergo kyobra wensa sobo chorio bonene bogochi kolekana umutinyo gatano na gatatu mwako yigabo chiri bubere na merongebere nebere Ruto ka ukwana ni gate abuna serikali ya kerego chigo soabisi ne chikone kibuna okiromo Kenya nkonyarale gokonyeka abo goitira sumuru buri omanyekante buna bottom up economic approach asokonyara ko bakenya asokonyara ko bakonya abakenya bonsi. Our problem is cruder and more local. This is the result of collusion between monopolistic cartels and economic saboteurs on one hand, and oblivious, reckless, insensitive, and incompetent public officials on the other. Insatiable greed and corruption is driving us over the cliff. The current state of affairs is a clear manifestation of the vestiges of the conflict of interest and state capture that is now pervasive in all sectors of our economy. Kenyans, in their entirety, want an end to the issue of conflict of interest and state capture. The casual and insensitive attitude to the plight of tens of millions of struggling Kenyans is a disturbing development that has emboldened cartels which have taken over critical economic sectors and are now moving in top gear to capture the state. That is why the benefits, powers, advantages, privileges, and other interests of these barons and cartels take priority over the plight of 50 million Kenyans. Na ekiombe gyokoligereria na gukora butuki anana sensemo yebiro byobo governor as count ege koligereria andake ningo okagere go chikobo mu governor as county kamanye katebuna consortium of researchers on governance nigo bono kia robotuki bwabo igoro yansemo ya Costa mbarabi bali bakagere go chikoba abarai anase biro byobo governor as sensemeyo nigo batebere buna county ya Mombasa na bogati county ndem igabarwanria bange bagendete ku kereko kwa sensemeyo kolengano butuki bwabo niko batebere buna ensemeyo anase county ya Taita Taveta osoyo kabeire o senator sensemeyo Dan Manzo ngati ya wali bakageire go chikobo go chikoire biro byo governor sensemeyo ya Coast. Kwa leo tuko tunatoa ya Coast region na ripoti ya kwanza tuko tunauliza wenyeji ni mambo yepi au ni mambo gani ambao wanafikiria au wanaazimia kuwa zinafaa zisuluhishwe. Ya pili tulikuwa tunauliza ile chama au mrengo wa kisiasa ambao wanaona wako they belong to, and ya tatu kama wameweza kusikia kuhusu ambao tuliwauliza. Na tukianza na Mombasa, wenyeji wengi at more than 40% walisema kuwa Abdulswamad Nasir ndiye wanafikiria anaweza tatua, akifuatwa na Suleiman Shahbal, then Hassan Omar na wengineo. Na Kwale kuna mkurugenzi wa KPA Chai Luganzi, ndo wenyeji wengi walihisi anaweza tatua mambo yao, akifuatwa na Profesa Hamadi Boga na Fatuma Achani mwenye saizi ni naibu wa gavana anaimaliza. Kilifi
wenyeji wengi walihisi kuwa the former CAS Gideon Mung'aro na mbunge wa Kilifi North wa zamani ndiye anaweza tatua issue zao, akifuatwa na Aisha Jumwa ambaye ni mbunge wa Malindi na speaker wa Kilifi Jimmy Kahindi. Lamu wenyeji walihisi kuwa governor wa zamani Isa Timami ndio angetatua hayo maneno, akifuatwa na the current governor Faim Twaha na mbunge wa Lamu West Eric Mugo. Na katika Tana River governor aliyeko saizi Dado Godana ndio anaongoza, akifuatwa na governor ule mwenye walibishana naye 2017 Hussein Dado. Na Taita Taveta tunapata kuwa former senator Dan Mwanzo ndio anaongoza, akifuatwa na the governor wa saizi Grando Samboja. Na umuwaziri wa mache sirikari ukyo yobo igokorie kirokyo bo governors county ya Nyandarua nigawo muchiro mubunge Omathira Rigathi Gachagua anasogotekerania magendero asensemeyo nigo chinga kyo chikari ukanyareka gote abuna igawo ntegosikwa na Rigathi Gachagua erebuno muswati nabo igali abereka gwikirania ase serikali nigo chinga kyo chanyarega koboria amenyikurwa se county ya Nyandarua komubotsia sobo choryo bonebole bosia sogo jikoimukina koirukia ekerokyo bo governor ase county ya Nyandarua. Wewe mheshimiwa Gachagua, rudi Karatina ukatafute kura huko. Warudi kwao. Nyandarua hatutapangiwa na ninyi. Na kama mnaogopa mama mkiwa wote pamoja, inamaanisha hata ninyi bure kabisa. Inamaanisha hata ninyi bure kabisa. Hakuna haja uache kaunti yako, mko na kaunti. Muje hapa kuzungumza za wakarioki. Kwani nimekuwa nini? Gachagua mheshimiwa, jiheshimu kama hata wale wanaume wengine. Na wale tuliwapatia kazi ya kupigana. Mulipatia watu kazi wawafanyie kazi. Ni kweli si kweli? Wameshindwa na kazi. Wameshindwa na kazi, hawajashindwa. Kuna madawa hospitalini kwetu. Kuna madawa. Kuna madawa. Maji isipokuwa ile mama wa Karaoke Sicily ameleta hapa. Kuna maji. Walikuwa wameleta maji. Wameleta maji. Yao ndi story na mehe ya mdomo pekee. Ni kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi munipatia nafasi mama wa Wera na Thayo ndio waonyeshe vijana. Wale investor ambao wanataka kuja hapa kuwekeza mali, ndio tupatie vijana wetu kazi, ndio mama wetu wawe na kazi za kufanya, tuboreshe masomo yetu, mabarabara tutengeneza ile haijatengenezwa, na tulime kwa kilimo ya biashara, ndiposa tuachiwe shilingi kwa mfuko. Mutadishikilia? Na boigo togotigara asamangana arengete na siasa mu Azimio Kenya nigo batare county ya Turukana asokonda kweya kereko kona koni chisela chia bobosyo bo choryo bone bole bosyo nigo chinga kechumure bwe kyama gyao de munera moro de ka ukona kurwa sensemo ya Kakuma anyaraka gote abuna na chikoligereria manga sokoleta magendra sense ya Kenya gati yari ya murekera no gochigo kinye birango bechisemi abwasaba na barachikonyara chisemi bosabatari wakanira besa gochakera se oboroke bire skuru yobroso nego chinga kiechererate abuna uchumi yense ya Kenya ya roka nege konyara gosira egentate bagochikobokia nabo igoni gate abuna basubati bali babwata abana ngati yabali agochikurigereria aso konyara kurwa bokonyi gochiase chinkecho. Leo hii nimerudi kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ekelea kuna jambo kwambia nyinyi kwamba kumekucha, kumepambauka, jogoo shawika mara 3, amukeni tuende kazi. Kazi ya ukombozi wa 3 na wa mwisho wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ilimaliza ukoloni ikaleta uhuru, sio? Ya pili ilimaliza utawala ya dhulumu na kimabavu ya udikteta ikaleta katiba mpya, sio? Ya 3 na mwisho ni ya kiuchumi.
na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Baba anataka kuungana na nyinyi. Baba endelee siendelee? Endelee siendelee? Ngapi nasema baba endelee, nione kwa mkono. Tumesema kwa upande mwingine watoto wetu wote watapata mafunzo. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, watapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Unaunga mkono? Na wakimaliza watapata kazi ya maana. Hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. Unataka wasukume wheelbarrow? Umekataa wheelbarrow? Wengine ni wale wamama. Wamama ambao wana watoto na hawana mabwana. Wana watoto na hawana, wao ndio ni mama, wao ndio ni baba. Maana yake wengine bwana yake alifariki, yeye ni mjane, ambaki ni watoto, sio? Wengine walioana lakini kwa sababu ya hali mbaya akawachana na bwana yake. Bwana amechukua bibi nyingine, huyo mama amebaki ni watoto, sio? Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Mimi nakupenda sana, nitakuoa, lakini sasa tuendelee kufanya kazi. Tukafanya kazi, mimba imetoka, utokea kijana akatoroka. Sawa? Mama amebaki na mtoto. Hawa mama wanapata shida mingi zaidi, sio? Hata watoto yao wanahangaika kwa upande wa elimu. Hawa watapata msaada kutoka kwa serikali yangu. Na maiga yomokonji w'umurere wense William Ruto komochia wizara y'oburemi asekerenga buna muremi tari kugora chiguniwe tani komichio boyo igobona muwaziri b'oburemi omanyakati na Peter Munya abereka wesoke na gukwandira engane yu asanyarega komochia William Ruto asogokwana engane yu asabari kyamangana igochinga kiechi Munya atebire buna omokonyi w'umurere wense nigaro omonene oye nabo igoni gabwanete komorokereria ngikibwente gokorwa aseganga yogotoria na gokonya abaremi korengana na Munya ni gatebire buna omokonyi w'umurere wense William Ruto tarabakawekirana asemegeria serikali ananensemo y'oburemi ilikonyara gokwana ikigata gokorwa asogokonya abaremi asense ya Kenya. Munya boigo ni gatebire buna serikali goikira bono ni gebegete umerobiri saine ilikoneke buna abaremi ngo chugwanjiru bare kuburana ne chugunya 20 chioboyo korwa serikali na boigo ase ligoririanse aya ni gagocha maiga ye wizara y'oburemi osokia moyanda maya ayo chikoni wase ligoririanse. Deputy President wa nchi ananiuliza maswali ya mbolea. Angekuwa akinieleza nifanye namna gani kama waziri wake. Unaelewana? Serikali hufanya kazi namna hiyo. Wewe ni Deputy President. Mimi ni minister kwa wizara. Nani anahitaji kuambia mwingine? Nani? Ha? Nani anahitaji kuambia mwingine? Sasa tutachukua habari yake kutoka kwa barabara kweli? Hapana, hapana. Things don't work like that. Angekuwa kule kwa mkutano tulisungumzia hiyo angetuambia. Sasa yeye hakuangi mikutano ya serikali, hako kule nje kwa mikutano yake. Hiyo habari yake itatufikia kwa barabara. Yeye ni naibu wa rais. Mikutano kama inafanywa ya kushughulikia hii mambo, awe hapo. Kama ana idea ya kusaidia ambayo ni better than ile tumetumia, anaongezea hapo. Monchu muligereria ayo ngati yaria toba togo kwariganeria kurwa semester ito ya mangana Amayia Chinsa Isato chia bono botuko inyora buna botambe stali kibune chia lero omutenyi buno yo lero inyora stali kinye nabo igobono omutenyi okane asenga kemo egentongere Kenya kanete ke gokorekana aisiko osasense ya Kenya ayina to kumanya kila litukubuto stali kinye unanga kibuna lero omutenyi okane Martin Luther King Junior igabetega koraswa na gukwa. Ulitwabatanira kurwase ensemo
y'umuntu w'imanyereri yakoro kwa Joshua Uta nabo na umurigerembya muna soko charago tengera obonsu bomugusia mangana mayesa to chia butuko nabo igo oriene kirigine chibija chiago ikire igakoro ko Petronira mukira nkyoma yoko bokana Nyasaye Chinsa 12 cha mambya umera na Brighton Makori nabo igo na Sara Nyarangi ontita baraza asumuruberio bwensa keto bwatu gwetera boigo ase mitandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News nabo igo nsemeri ya YouTube nabo gotunyora una Ndizi TV News tumira nankyo iretera nenche nkoruko Vincent Onyancha. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo